A very good evening. I am Impact News ni a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna ma'am punong utaram uchage maruina hajik oiriba kanglup ani gi irang se chehi amaga tha taret 19 months mabung phagraba dum irang khak oiri aduna hajik irang se marumda India gi policy se karino haibu wahang se masi mipong khurina hangalak padum wafam khak oiri aduna hojiki irang si matau karamna India government na masigi solution je purakadagi haibu wafam sini aduna hojik makhoina taliba makhoigi separate administration makhoigi union territory gi form da pitoka dawribra natragana hojik kanglupani gi marak sida karam makhalgi negotiation tawdawri hojik lairiba kuki gi lalhuwa natraga kuki gi lairiba community kanguna Manipur da hojik oiriba irang si unless Manipur gi chief minister sindoktriba makhoi wari sanaroi makhoigi demand si fangdri phawa makhoigi khongjang natraga makhoin tawriba makhoigi hojik terrorism gi act me amsi halloi habi wafam phaw lairi adubo India government na irang si laksalle amadi Manipur gi hojik oiriba kanglup ani gi irang si santi laire ga habi wafam na singba sum mayam khak lairi aduna irang si political solution laktrngai da hojik military mapani gi changpa khoigi central khoigi armed police forces mayam ko thajal le hojik se Manipur gi manung sida aduna hojik nauna 20 makhoigi CAF CAPF su thajin gi wafam laire hana almost 200 company laigrabani aduna hojik mapani gi changdalakpa security forces se almost hojik lairiba se more than 70,000 hena laisalabani hana gi masagi khoigi Manipur gi lairiba state police force amadi hana gi lairiba battalion mayam khuk su lairi aduma pu Manipur gi hojik lairiba koi law and order situation ji hojik phawa makoina control tawwa ngamdana lairi aduna hojik Manipur government se totally paralyzed oirabra India government ki makhada makoi se karigumba mata India government gi instruction tarokta batargadi makoi gi karigumba power amta leitrabra haibase masisu hangagala ku wafam amkha koiri aduna Manipur miyam na so hojik Manipur gi leiba laingakta yam ka hena cheiba amadi akoi gi makoi gi matak protest oba ngamakta bi wafam buk leire hojik se aduna marakta akoi Manipur praja miyam tholaga MLA gi mayum da thomjan ba minister gi yum da thomjan ba Manipur gi MLA sing Manipur gi hojik leiba ruling party gi akoi gi minister sing resign ta godebani ka haibi gi wafam na chingmadi tholai tawdabo hojik gi leiba irang si marak sida hojik anoba form ama oina hojik Union Home Ministry gi maike dagi Manipur da no police station taru ko na jaga da armed forces special power act thamjalak pai wafam bau leire aduna Manipur gi irang si hojik political solution oigadauri bra natragana military solution oigadauri bra lairiba Manipur gi hojik lalhoba punama crack down tor matungda loinamak namjalaga India na makoina tawning mong tawdauri bra haibo wafam sini aduna maroina ngase koin thamjari topic si military solution or political solution question mark aduna ai han visaruk se koi hek leminari ba oda Dr. Premananda associate professor and head law department Manipur University ni oda Premananda a very good evening taram lukchare aduga oda Rinku Khumukcham editor Imphal Times Rinku su taram okchari and last but not least oda Shanta Nahakpam ni secretary general United Committee Manipur so ai oda Premananda dum lakcharge oda Premananda lairiba ngasi topic itself it's a very big question military solution oigadauri bra natragana political solution oigadauri bra oiri film sina di hojik se military solution oirakwi film bolare political solution je kanglup ani gi marak sida koi maitai gi lairiba community na di kari manam gi namukta mapani gi changjalakpa lalhoba ma di mapani gi changjalakpa adumba koi drug ka mari leinana koi gi karbar toroga adumba narco terrorist oiriba kangu ga makoi kadbai wari sana du haiba wafam bolare aduna makoi namu makoi gi pali taliba administration phangdri makai makoi gi dabi halloi makoi khong halloi haiba leire agoi batargadi hojik India na thajal lani me amsina makoi political solution prokadauri bra haibi wafam bolare kari mot pibi ngasi thambiri ba impact ki manung hunagi keno se masi sinatana su solution su leitre ko koina tawdu si either military solution si oigadra natragana political solution sinatana solution su leite ba ko natraga tumina sum leiraga anga makai lokjaro tu ki type to tawba ma sigi ahum haitare ne ana sigi sida ko sanghilak patabani ado ai gidi consistently masi military solution sida ai dum lepse hoju lepkini an ai gidi sida no compromise ni sida kaimta hainingai lete haidi terrorist ka wari sana ba se sidi bad president lo da su terrorist ka wari sana karam lete terrorist ka wari sana ba leba kaino tawba ningha tamna bo honare ba singsu yo terrorist my freedom fighter yo terrorist aduna wari mani ngasai gi yamna itihas ka sagonaraga de colonialism ki kari gi adegi di akhoi gi non self governing territory ki kari gi aduna aduda land horok padu that's different thing ni
adu national liberation movement kawi adu di UN gi bokta 1960 ki granting of colonial countries ki declaration lai ribani UN charter da right to self determination haida pi dun lai ribani adu that's another case ni adu di terrorist na teba adu di terrorist da khoina pakton thonjam bi wani adu di UN na terrorist na hairo eba freedom struggle tawdana guerrilla warfare tawdana tawriba akhoi gi national liberation movement kawi adu di international law yengbiu Geneva convention adagi di Geneva convention gi matungda 1977 da two additional protocol amon international armed conflict ki amon non international armed conflict ki international armed conflict tu gi asai para number article 1 gi para number 4 the very clear ni national liberation movement cd international armed conflict ni high ne ba aduna takpadi moi di no more terrorists moi duna akoin haiba terrorist gi moi gi mai le ne akoin khanbana akoi sagapa bana te ko that's different thing ni aduga prithvi da lai ba national liberation movement lai du di there's no the terrorist ni count out deva government amana moi bu terrorist ni haijen but that's different thing ni aduga moi di hayeng atop lam da asylum pira ka doini that's a political asylum pi doini that's a different thing ni adu gi terrorist tu adu na te ko in haije si akoi haije purely terrorist oira ba irrespective of political ideology irrespective of who rule the country government kana na pai di haiba na ta ba moi action sing terrorist oira ba adu gi kangbu du ga wari sanaraga akoi gi political solution pura kana haiba sa amasi akoi da leita phai pali akoi ji very clear um changi civil society organization adagi kari mayam magi democratic movement lakpadu da khoi wari sanaba khoi adugi kachu ayet peleite tawbadabu terrorist ko wari sanaba sa sidi ai question mark ni ko adu sanaru ba akhoi kaimita tongjaba leitre terrorist ki di masi akhoi na sumpanga ngang boy ni terrorist kana define tok dage akhoi gi honorable chief minister na su terrorist ni lawbo yawi MLA khasu lawbo yawi adagi di MP su marmukta hage to yam kan de haide adagi di ese nanang su kanogi Muslim gido Hyderabad on karpadu lauthare idna mana narco terrorist mana khangjadabani adibasi budi am haire ma khama ko jum tribal ga imam man bale na ko adibasi no man be wari ma adibasi tribal want indigenous people halasu e ana adibasi mayam hatore khotore narco terrorist ni kana ga drug ki adegi di arm trade ki kari gi nation man haire adu man tawna adu gi position duni aduna terrorist ki only solution di en khamba military solution cha masina hoigani adu ga terrorist kana define to ka de ga ji XYZ ne define tawro terrorist law ne define tawne law is very clear ni terrorist ki ngasai pota kan prevention of terrorist act le tada kan da lai re adu loi repeal tawre adu gi matung da lai se khoi gi unlawful activity prevention act se masi gi section 15 do hangdok piro adu gi yeng biro terrorist act and e rabani adu da yaw bi loi ba adu na hujik tawre ba bomb kapsali ba drone kapsali ba nungdang da mi hali ba da mi hostage thamaga abduction tawraga nungalaga natra numit khari hali ba hauji nupa macha ma su mang dana lai khare army 57 ki kalai ma khong di mang si si mayam si bu adagi kano daga sigi kotha daga hat nungdang sang adagi di kano daga somgi khara haida ba water supply kano du chang tana hali ning thogong manung du da sigi mayam si bu terrorist natraga di adagi di indiscriminate attack hena kana da pandu no khangda paka pa si jabi adagi di akoina pakhatpada jiri daga si kano mali akoi gi kaino daga relief camp daga attack to sulakam tawri si relief camp da attack tawna di refugee camp gum relief camp gum basumba attack tawna di adu tawkhala bani si di petri pura mona terrorist na hairani si aina haibara te section 15 do unlawful activity prevention section 15 pabiro terrorist act ni adagi section 1 di 11 of Bharatiya Nyaya Sanhita anuba IPC ko adagi natraga section 1 di 13 of Bharatiya Nyaya Sanhita paro all are terrorists ni intention to kari haita strike terror in the mind of people the explosion thokpa mi hat civilian hat ko loi ko pa yaure ade UN resolution mayam UN resolution tai pa leibani UN akoi UN security council gi resolution adu mayam du paro bada adum masana tajare si terrorist ni haisi ana Chhattisgarh da uji tawrise Chhattisgarh da dum hato hachini tawnari ba ya man encounter on the spot terrorist hidak letabani na terrorist adum lotion ba haitari na ko 2026 ta oirangani 26 ki 31st March ta neba Chhattisgarh ki mouse ma'am si loisingani haidana natre da loisingani haidana amisha sina hai se khoi honorable home minister hai se adagi Kashmir so some kapto kapsin tawri dun ti ya matam dun ko adai khambada terrorist ki di upai lete military solutions only solution ni moi so haije bane terrorist sing sina su maramakta ama moi sina ba banner ma lei solution fast peace letter hai ma hai solution an puraksi peace letter hai solution do khoina military solution fast peace letter and hando pi di mo yang ngai do kali aduga khoina khangbi gadabana sangai ba
Central Armed Police Force hai Assam Rifles a part of Central Armed Police Force ni BSF suni ada atopa mayam si Central Armed Police Force ni mo Ministry of Home Affairs makha da leibani adagi di Indian Army guys na mo Ministry of Defense da leiba ana mo singa CRPF su Central Armed Police Force ni ada khoi na masida khangdam lai da khoi ju sai khoi na sum like sikhaga panada bani na constitution ga pa panada bagi masi aso ba khoi da backup mama lai constitution pa da pa dong every answer lies in the constitution as I do in Hijabin constitution like constitution da khoi rai piram de lalami khoi Manipur adu atopati beni aduga constitution da yaw sin nai raga masi khoi yam low yai anu constitution gi 7 schedule gi union list ki 1 da yarongani state list ki number 1 da yarongani backup man do yawgani in the area of civil power na masi thajaleba army maya asam rifle mayam sapi mayam se in the area of civil power na thare si constitution yawjabani si khangadabani moji independent act tawadi state government makha da state government command tawgadabani moji aduga masi in the area of civil power si yam kumna nainabi haragadi adu ne koina like pa da yaro case pap tare 1998 ki just mangan held tawgiba Naga people movement for human right against India. Matam du afa justice chief justice of India justice JS Brahma Jagadish Chandra Brahma masam attorney na sai judgment ji adu in the area of civil power si kaman budi akoina loi taw yaro ba sanga ga so force ma'am si taw gumu in cooperation with the civil power kind atham halli supreme court madu ba na khallaga akoina kadai moi thajani kadai noi ka koni ga si lo state government ga civil power chalaga tawmin ga da bane ba ko aspa su lai akoi ma adi police act su yaw bani ana si ma'am si tawdabadagi koi soiri ne aduga suspension operation ka ain khaman maji kana yauri no kana UPL du ga topiro ayo khanda suspension operation ji SOO jauji under asi ano organization gumne ano organization gumne masi SOO si pura terrorist ni si jo ain khambada terrorist somlapna ma on the spot encounter tok thokpi ba warning masam pibi mioi bagi kanu yenga moi di mi di natrabani adu ta ga so koina mi ni khanbiraga kwa they still human being ni khanbiraga moi the warning masam piraga yadraga di adai da dum lotion biba aduna so kai guna ga terrorist sai si Manipur dangi akoi maitai dangi natra naga dangi yekna banate they are the enemy of the state haibane ba sikai yawge da army act pabiu army act ko 1950 Assam Rifle Act 2006 sumpau CRPF act sumpau yaur kani close sam yaung kani enemy state kanano hakanda terrorist se terrorist define to duni army act terrorist define to bani others yaubani they are the enemy of the state enemy state de sidi upaliti ni do enemy state gun down adai lotion ba to warning masam PBB that is gasu warning happy moina to sai kapra de di no shet no ga lawbra sai da to ga lawe ya da kapi amai to no khoisu adu natraga di military solution only solution ni political solution is danger for us haidi moina pam di political solution duni Mizoram gi type ta akoi gi Mizo Accord ka 1986 ta wudu man accord ka ni moina pam jai ni accord ka pamaga tam na sum lok tharak pai wari ni lam chu lam masagi lam na ta badu tam sum occupy territory ni sum lokson gi baje khoina angang thembagi kanu du chalaga di we are danger and only solution I consistently I stand on this military solution sinatna atopa solution amta laiti na thamjini okay thank you so much ai Shanta lakjage Shanta maroina hajik thoiba irang hajik khoi Manipur si laibak thuai na hona da particular oiba kanglup amadi leire habigi wafam ka Manipur ki chief minister thamgi wafam ka lei mase mutang remind tawjaram ge so hajik Manipur ki chief minister adum wafam thamme laibak miyam mamangda hajik Manipur government na adum wafam thamak pa habji center na kari mukharadi masida yam kai hena masi luna lofam thokpane adu center su kari gumba wafam da haidre hajik makhoi da makha ta na kari gumba asam da uraktabagi film duni lairibase aduna hajik khoi ge ngarang nahan ikoi tingai 11 November that 11 da jiribam da khoi mioi taru angang nupi mucha ahum yauna pharaga makhoi yam tamthi mong na hadokriba adusu Manipur gi chief minister na phungdokhibase makhoi taruk se koi langla langjin khange makhoi farani haibagi ahum thamgi bi afam buk leirabani adu hajik fawa adu gi makha taba masigi respond amta ude so hajik oirei films na hajik koi military crackdown si amna matau dai haibagi afam buk langna rabani hajik se aduna military crackdown sida koi ngai gi koi maitai gi su hajik se militia ha ge lapgi afam buk leirabani hajik se maitai gi khungak chariba amade koi lebak kan na bu hana bu khulai pai ba na ha mayam so hajik koi military solution or political solution gi matang je Shanta kamaina ubiram bi military solution hai potse military solution hai potse political power duna empower organ military solution je lakdo ne bako India si kamai to ge na Pakistan gumba adagi Bangladesh gumba lam na te ba India constitution je hekta bypass to ga army na military crack to di adu di ya da bako aduna hosi akoi ni yeng doi je
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯅꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ इलेक्टेड मेंबर मैमसिना मणिपुर से इंडिया का इंटैक्ट होने लेरगा इंडिया सिटीजन जिंजे प्रोटेक्ट तौनब होनबदा पॉलिटिकल पावर सिजनरगा मिलिटेंट जिंग द क्रैक डाउन अमा तौबियु हाइबा पॉलिटिकल मैंडेट तुम लौब अमा दरकार ओइरि होजिको अदा ngसाइगे मेन पॉलिटिकल मैंडेट अमा लौब दरकार ओइरि हाबदी अखोइना होजि फाउदा उरिजे से फॉर एग्जांपल ngarang ngahan होजि ओजागा खोइदा होजि त नैनारम करी नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर की ओइबा फेस्टिवल अमा तौबदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सेवन सिस्टर की ओइबा अचीवमेंट मैम पलेबको जी माना वांगांग काना मसी अचीवमेंट मैम से पलकना माना पॉइंट अमाउद मणिपुर की मतंगदा हजिक लइब इशू सी मतंगदा कई पलकतेब मणिपुर की चीफ मिनिस्टर जो याउदब माले मदुगी मासु याउदेब अद पलकते अदुगा पलकतबसिदा अदगी वीडियो द वायरल ओइबदा इवन मणिपुर की ओइबा स्टॉल लाइगद्रा कोई की कनो से डेमोन्स्ट्रेशन से सीसु उदेब याम सेना अदगी लैरमदी आइको अदुबो सेवन सिस्टर की अतै गिदी लोइना फेसबुक दा कइदा उइको मेघालय उइ नागालैंड उइ मिजोरम उइ लोइ उइबा अद प्राइम मिनिस्टर दा खोइना एक्सपेक्ट तौरिसे ngसाइ पॉलिटिकल सॉल्यूशन से कनादै लाक्तोनो हाय कांदा सेंट्रल कैबिनेट सिना माना डिसाइड तौदबनेबा पॉलिटिकली मिलिट्री क्रैकडाउन से तौब यारे नत्रगा यादे हायबसे सी डिसाइड तौदबनेबा अदो आर्म फोर्सेस मैम अमा मणिपुर थाजलगा हजिक थम्बकानसिदा सम सॉर्ट ऑफ मिलिट्री क्रैकडाउन तौनबर प्रिपरेशन अमदी अखोइ उरेबा अदुदी लैरे हाना लौब यारेबा अदो बट देन हजिकी इज द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट प्रिपेयर्ड to do the so called crackdown se aduga kanada tawdoiba crackdown no haiba sineba hoji lakadoi sigi pochidi india gi democracy adagi india gi leiba political establishment then constitution leiba mayam sigi yenga kanda saigi political kenosina elite singina moina decision je lawra kanda fare manipur da sigi stage rokta di moi decision loksal leisini dana aspa thamjalai leiram dabdo hapsalai ibni then another 20 company propta ya dena porai then adudagi hoji leiriba kenoda hoji kenogi leimakhong gi issue ngasai dei panbiri mayam do kesu am lumna lawde ba moina lumna lawde habdi akoi only hoji akoi na ngai se government gi side di politically move kam tongam dre ha akoi ureba dinguna honorable mla amasung minister ai ta ko concerned mla duna pmo da che thagre home ministry of home da che thagre na government side dei thagre di haiba but then mana kanona pmo da gi sigi jaga sida si oita di sugum step ama state government ga noi ga pullaga lokhat minau gaina ministry da state ki home department ga noi pullaga joint committee em tawga di kano ma leidana ko search party do smai taw kholo gaina report kawe haibo leitri ba home department na ko pmo na su record kawe haibo loite aduna ngasai gi lusalaiba jaga sidi kaino ha kanda crackdown तौनबा आर्म फोर्सेस अदुगा लॉ एजेंसीज ती मैम अम लेबा अदुबो पॉलिटिकल मैंडेट लेतबको अदु पॉलिटिकल मैंडेट से लेतबनिना होजि लाकदो पोजीशन जे करीनो हाइबो पोतु दने लाइजे हबदि कर्म मखन की क्रैकडाउन नो तौदुजे हबदि वेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू क्रैक डाउन ऑन मिलिटेंट्स और नॉट अदु आई मोतदी होय मिलिट्री सॉल्यूशन सिना ओनली सॉल्यूशन है हबदि चुमे बिकॉज मिलिटेंट सिंग जिदि मोइदि होय ओकरमी बोबिना नावाई गा पनगिबा अदु स्टाइल दा नसाई हात पन तदि उपाय लेते गा हाइबदो अदु कंडीशन नेबा लास्ट इंडिया गवर्नमेंट सिना डिसाइड तौर हाइरा कदुजे हात बजिदा ngasai yauduje community anima ki myoji ni ko ai namjani ni ko अदु हात पन तना उपाय लेते फाबना तना उपाय लेते हाइबजे ngasi ju yengbiu ko akhoi gi lanje ho ko matam da kano khulai pai ba sing je फाब matam da imai ben myam na club lekai na कोई खुनगा को फाबा यारोय ना चोंथो का लोय कलम मने बको अदुबु ngasi di nungti ki khabar da police ki piaro na statement nungti thwe ba ngasi na party amagi mi phare ngarang na amagi phai na na amagi phai khulai ju myam phai ado akhoi kanam da thoga akhoi na ngasai gi kano ke hani ko akhoi gi khunga ko फाबा यारोय abdi akhoi kanam da hoje protest kai lai tre ba aduna takudi kai no ga na government of india gi strategy da ngasai gi akhoi gi marakta ngasai moina haiba militia अमसुंग टेररिस्ट नत्रगा अखोगी एंटी कनो स्टेट एक्टर हाय तारे को एंटी स्टेट एक्टर सिंग से बोथ साइड लई हाबजे प्रूफ तौनबा होनेबा अद प्रूफ तौनबा होनबसे ग लोइना अखोइना जो मसे प्रूफ अदुम तौवेबा प्रूफ तौबा हाबदी नसाई फारिबा पुलिस न फारिबा मी मैमजे लोगी मतुंगिना एंटी स्टेट एक्टर ngатani मसे एक्सटोर्शन दा इन्वॉल्व तौबा अदगी मियाम दा अवाबा पीबा सरकार गी कनोदा कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट लेग्रबा डिपार्टमेंट सिंग दगी सेंगाई दुंगाई तौबा सी मैम जे फैक्टर अमो ओइना उलैनेबको सी उलकपनिना ngasai aina finally thamjani je a round sida kaino ina ha ganda military crackdown gi di they have already prepared moi prepared already leireba but how and when and whom it is supposed to be cracked down je khambra sigi oina di political mandate ama dakar leiba government of india na hosing mak moi crackdown tawning am biayeba kaino di hosi manipur de leiba political position ji yang kana fare adu di noi maitai me am do ayaba piro
अया मैते मैम कन्विंस तौरो गवर्नमेंट जी को कन्विंस तौरो नोई मरत खुलाई पाइबसु लोई लौथोसी कुकीसु लौथोसी कायना कन्विंस तौरम यायब तौनु पौनरम यायब अदुबो अखोइगी मणिपुर लेइबा पॉलिटिकल सिस्टम जिना हंजन हंजन रिपीटेडली हाइरेदना अखोइसदा लेइबा मियामनसु हाइरिदना को अखोइसदा लेइबा खुलाई पाइबसिदी कुकी मिलिटेंट जिंग ने अटैक तौरपदगी तौबनी अदुना नोइना मिलिटेंट जिंग दो डिसमेंटल तौतादे अखोइगी दांगांग जिंग खुलाई पाइबसे याम लेमना थादोनगे हाइबगी पोट लेरिबनिना को अदुगुम्बा पोजिशन दुददी अमु मिलिटरी क्रैकडाउन तौबसे खितंग पब्लिक की आउटरेज अमा लाकद्रा हाइबा पोतुनी लेइसे अदुना फाइनली थमनिंगदी कैनो हाइकांदा मिलिटरी क्रैकडाउन हैज टू बी फॉलोड बाय डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स को अदुना इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन whether to go with full hand militarily or not okay adu potuni lai just main thamjage right aduna hojik karima military solution porok ba habi hana political solution nama khak makoi politically masida military crackdown amadi military solution porok na ba adum instruction am khani lak thuje ai ujani gulak jage aduna ujani ko hajiki mamangi khun nga ko phaba amadi akoi gi koi party mi phaba koi mamang dadi akoi gi manipur gi mai myam khak chong thom ba hajik na chong thorok ta ba sai ba isda jo akoi gi koi lan si koi hana mamang da koi praja jing na support or mu khana thei ba gi adu gi mami ubi bra na tragana hajik कोई आराम टेंगोल की इवन चिप कमांडर भाव फानबगी वाफम भाव लेरे हजिक से हंदक से विलेज वॉलंटियर्स हजिक फाबगी पुनबगी वाफम याम खल लेरे मसी जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की मसी की नौनमु री इम्पोस्ट ला मतुंग जे हेन फजनबगी वाफम उरे हजिक से अदुन साइ वाइसिंग साइ पॉलिटिकल solution ni mota military solution je haurabra hajik se aduga fari bising su kuki gi miyoi mata fadi maitai gi koi community gi miying oina phabagi wafam babu leire aduna sai wai se kamaina yeng bibi ai si wafam sira tha trama pansida ko koi hujik thengnari se me hum 2023 dagi na hujik bok sida tungan ba platform singda public platform da khangde television gi platform da khangde panelists kaya ama expert kaya ama na naina bada ngasi bawda khoi hujik naina rakpasida root of this issues is political crisis se masi adum kadai digi horokpano kanana torokpano kamaina torokpano haibasi ahambada main man ta dana leiramba poto mathang streamline toroga o adudi sidagi oire haibagi pot amakak akhoi da hujik khakta da main tarakpagi mami se khoi song tai state government asu madugi state du da dai dagi ni haibagi pot ta lepagi mami yam song tai adubu state government na hairi pot si center na di magi keno du da tari ra tadri ra khangdabada adum thamaga action di tau dabagi pot haidi amasu yanabagi mongda sikse leibagi pot ama leyaba aduna akhoi gi khungak pa singsi akhoi gi sidai sida khungak pa singsi makoi masagi right ne na ozana su yam tum pan bibani khungak pa singsina akhoi khulai parga akhoi gi lam ji kai dana ba ina hapsan jaba ya point che manipur gi cm हजिक हजिक ओइरिबसिना थमगे वफमजे मणिपुर दे खुलाई पाइबा हजिक लान हौरिबा कोइ नाहा सिंगसे कयम लान से लेमद्रगदि कोइ खुलाई पाइरमोय अदुगा लान तौरिबा मदि खुलाई पाइरगा हजिक लान हौरिबसु मखोइ इरैबाग जाति कोइ मणिपुर कन्नम लेबाग कन्नबने हाइबो वफमबो फोंगलोखिबा लेरम अदुनि हाइजरिसि मखोइना सेल्फ डिफेंस की दमकता कोइ लेबाग की इंटीग्रिटी सिंग नाकनबि दमकता अखोइगी आउटसाइडर हमने इन्वेट तरोपदा मदुदगी गाथोकनबगी दमकता अखोइना सेल्फ डिफेंस तौबनी मसिदि अखोइ खुदिमकता सिटीजन की राइट ने बक्तो जाने हम तो पनबीबने मसि अदुना अदाय एरिया दुदा अखोइना लेरकांदा हुजिक लेरिबा फिल्म से मणिपुर की फिल्म से खंगे करिनो तालिबा पोचिना करिनो सु खंगे अदुगा अखोइना स्वाइदा पॉलिटिकल सॉल्यूशन हायरकांदा पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन अ सेंस politically understanding amadi changeba kanaga not with खोई ngसागी illegal immigrants sing duga nataba खोई सिदा constitution na yadana vote lephalaga vote ka gro moi tara sigi moi tara siga somda leriba akhoi representative sing se siga gi political gi oiba in different sense se si sort out tongna gi solution amadi darkar oriba madurai du da खोइना military अदाय point ओइथोकबा याबो point ओइदर मरम दे हजिक no still they are citizen they are MLAs of the Manipur Legislative Assembly gi MLA oiriba अदु मखोइ तरा जदि जि कुकी gi लालहौ नत्र कुकी community gi कांगुन बुलब होइरगा चले हजिक से इवन मखोइ बाउ separate administration अदाय दा हाइजर के अदु एरगदि मोइसि लालहौबगा समनबा अदगी आउटलो सिंग समनबा पोट अमने ना अखोइ मोइना ngang satura सिंग दुदगी evidence मैम लेग्रेबा जिरी gi थौदोक तु रिबे अखोइना कनो तौबनी लमन खुबनी हाइरे इमनेबा अदुना अदुगुम थौदोक सिंग दो हाइबे याबा पोट नतेबा अदुगी मथक्ता केस लौखत यारिबनी अदु करिगी लौखत्रिनो अदु एरगदि मोइसि मखोई की लेरिबा एमएलए से स्टिल कनोगी ने ना लेरमनिना मखोई अनि की सिगी एमएलए है ना म ले मणिपुर मोइ तोलोब काइ लौगी हुजिपो
moi Canada moi local area development fund gase lawrong moi kaina khanbro makoi gi oiba every benefit sing do assembly dagi loin lawrong gane na idea maina khanjai madugi oiba kaino so amta tholakte ko assembly na moi si logi du su publicize su tawde RTI gum tawrade pira khadra aduna moi tolok lawdaba leite lawri ade JD dagi moi phangom thokpa ade moi adum functioning tawri adu ge moi still moi si moi na pamba moi gi political party du da natragana kaino am khakta moi gi pam da voice ama thogam bayai thoiba poto moi party gi manung gi ne loraga madwai gi area du gi politically indifference leiba do madu hana sort out to mani change ba aina political solution haibsida ngasai gi crisis gi haurak phamje main oiba makoi ama su oiri banina makoi gi oiba swai area sida politically sort out to potu changi aduga ngasai gi laiba pochida military crackdown gi ofam sida illegal koigi illegal oiba adagi arm outfit oiba mi hatpa terrorist singi maktatagi moise law chana bataya ba ado Manipur da law chana handana constitution da piriba provision sing se Manipur da amatta chana di loi fail oi leibu ko new bagi right to life phajana ngamde right to property ngamde right to kogi movement se free movement sigi poche koi cartel toroga loin thame ba board communities da aduna sigi pochi da community ama su tongkhai ba akoi gi sigi irang je pam da ba mayam yorong gani yor su forcefully torokpani na madai gi area du da negotiate tongna bagi room ama ba huji ba same de ba central government na koi pam taragadi masi lotion su pam taragadi koi gi hana politically difference lady se si kari no se sort out tona ba table la phamba ama dharka oeba political solution doesn't mean that it has to koi gi lady ba koi gi chahi lising ani hen bagi history chugai wai ba tudi natte dana adudi yawhum thokte ba adu madudi argument kana to tare akoina hajan hajaba Manipur gi history je phajana explain to ba masi thugai ru ba international law na kari hairi adagi international court of justice gi akoina lak chat ki matam da kari to bu yai haibana singba impact me am lakani abse central leadership to yam kana convince over ma change na akoina yam toina haijari se adugi ne ba haidi Manipuri thugai ba yaro he pot am ka leijari bane ba chimis masama na sunu haibane akoi di merger to matam da kano amaga territory ama yawarga population ama yawarakanda tawgiba merger ni aduna masibu kamaina hekta moina hekta separate administration ne ka hairaga ahum kano ani thongna ga thugai bagi pot am khak lagadi madai du da akoi kamaina yadu no haibagi pot ne ba adugi mechanism adugi dialogue to chatharaga akoi gi pot dei noi lobom lete noi loge ga na asumgi noi gi chin lom da chalaga noi tawdo tawro chin state Myanmar gi chalaga tawro haiga dau ne ba adubu military crackdown gi pot si lak matam da yamba company cha kano mu hele ko chani mo drama gele suram mani ko sidagi da thajal leising se swai da nga to operation tong na ba pot odagi chingdana karimta khoi gi tawdaba for example kano gi jiri bang gi thogdok tu da moi chani mu pariang sang la e habani Churchampur dagi na kano bok lai bani lakhu tu da already home department dagi adugi state koi notification thoki ba lere me aduni adudai tu da action amata tawdabagi pot se sina adum ta e tawri basibu khoi gi aini sidai je he aina handakta nauna chum khoi gi ahan singa wari sana bada tabadagi phawruk pot am khakni keno se khoi huji lai riba BJP government se Mahabharat kumba khoi Hindu gi pot se am thajai Mahabharat ta khoi gi Krishna na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯕꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯟꯗꯕꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯨ ꯊꯥꯗꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯔꯣꯇꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯨꯔꯖꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯆꯪ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯪ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯛꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯅ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UPF-ꯀꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯁꯦꯕ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯪꯉꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ political solution su military solution su masigi road map umba hujibok thamdana lerise masi madugi maramna ni na khalleba kari no makoi apa ma manung da ma cheleba home ministry gi makara leriba moigi hoi influence tawba yaba moigi keno ma ama yorom be mi me ama sidagi paisa me am phangni khanba dagi kasai kana ni khanba me ama yoroga moida namaha da na injil lakanda masigi la je sum chathan na ba pot me ama di yorom biyai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯦꯁꯟ ꯕꯤग ꯗꯥꯝ ꯃꯦꯒꯥ ꯗꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯝ ꯑꯣꯏꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯁꯦ either politically or military political solution tꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ military solutionꯁꯤꯅ strike down ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯆꯤꯟꯗꯣꯟꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ military crackdownꯁꯤ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯥꯏꯗꯁꯨ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯗꯅ objective ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯆꯣꯏ ꯃꯆꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ